Okay, abakutondera Kitara TV mwebale muno kuba muruha kasumikano kenyina amabara gira Shombendo musajja munisho muhaba moli entekanza tugiete kibono omu mbana omuhinda kati Jenlini wa viewers we kibono omu kiyaye kwenda kusakutukya kusasira kuwange kubandiza kimu abatatungire gye byake bya Valentine tukongera kubasasira mugume sasa tulio tukusasa itwana nikyo kimu tuwena mukama bakwata abagumie ego mukama bakwata abagumie cyo niko tukali neyeni yambali mukakundo na rumpere tufunirege yana rumperera yegulirege bwegulira nyonye gulirege girambaire natinkina kyonkati ambamba katuliki tuine sara itusaba esara yekihumuro ego aha tugambe abatatungire ge byake bya Valentine ego mirembe Maria ijwire nemba bagamba ayi mukama oba omwekimuro kitawawo obasesere cymusane karara bahumure mbusinge amina ayi mukama obasesere cymusane karara bahumure mbusinge amina ayi mirundi 3 mirundi 5 esatu inga ayi mukama obasesere kerezi obusane tarara bahumure mbusingo butafune ebizembo amina Yosefu muhikirire otugusabire Timotheo muhikirire otusabire Paulo muhikirire otusabire na Julius muhikirire na jena muhikirire otusabire so ayi wanga wange ni wabyona omibali ayisite ne mwana muhikirire amina obagumye ogumye sistogo ogumye brazogo yes you understand into relationship mutaha mtakani mforce my sister on Valentine you are calling the money's number and it was not going through and ayate bawo ma so bantu inywe ati mufunze kakusa mwana iwe ekitibita kakugasa ki mwana wa mama ebongo akasera akasera ko kakausa nokinywa eteke ne bamya bika kujambaki ne bamya bikabasalira busa so in other words mukadiba bambi by the way nyina nabangu manya obage batamuziki sembo inda kwataki ngati mukazi womuka amna msiza ku surprisinga nyogamba mumanye kili mumanye level namba limu kugwa oko waheze mukazi womuka musima bamusime ngoye zataga na kunye jine zataga na kuuta iyo tene mulimo gokoraga okenge iyo kakusimira kuli ebya bitabye mukitabo honga solo mukazi womuka bugema musime ejine ziyegyaga okenge bitabye ubustyle ara gamba company ke 360 company ke 190 degrees chali bambi ati omusaijo gotakano mu obusere obona bwaki obusere bana no mweza kufuera kukakasa hata bwenengere wakachule mukakasa omusaijo takwijukira omusige takwijukira bambi takwijuta kutekezo no kutekereza ko boine bambi mukama akugumye chonkote niga bateniga ba atbete kingo akubagamba obusige batakuhereize bata ayikini kingamba musige bakota kuhereze kantaga nakuwa ota munoba okenge bato kimaro relationship atezifire gaba pale zifire geje mama relationship zifuire nyingi muno kyamkaga relationship zikafa kyonka amazima gali ati akasajja karakata kwa ira birthday Valentine kata kwa ile namba ya ukwenda yeki delete the number era mwana omati nyonkira kubagamba abantu abandi baba mu relationship ni babupushinga butakora gamba babukaka ati amanyira rekinte kibagamba mbo mechanic kibagamba DMS kita mbo traffic dangerous mechanical condition omayimotoka etakusa kuyungibwa motoka eri kubiye eri mumbera mbi etasa kuyungibwa ya bagamba gasindi kanjake ata relationships ziri mu sindi kanjake mwana yo nogikakabuka nogiteka gamba bamu na Valentine batabatene nakasimu kuishinga na kamesiki mtakarecho ko olemere kuterereza maimani fuke maimani akaisananka Yesu omusajja kabanenda kuli yamakule akaisananka Yesu Kristo akafakiro kyo kubanza yakumbuke kiro kya kasatu abati batandikire kukumbuka Valentine hoyi ari watandikire kuumbuka ojakakasa abo kimu mukama omusege tamukayanire Valentine kaba yo kukakasa cyanda ate nyomba gamba niki mane utafune cyali ate nyomba utafune to kujuka buli nkagamba abayisiki nyabagamba bajire se bakampangiza otabigenge
bakakupanga okakora akasente mwana iwe kakakora iwe utakola kirongera wakozera akasente nyonta akole mali okadibira hawo na nyonga funa mwana iwe ori kabiye kutaka batako na vitu nanke chokani yegenda kunkwana nyagamba wewe batari mo ino alimo murama bokwa nororo umurama guli mali mo iro mawe aine bigambo binga kubalisibwa ne bitamu ko ata atati muteminge aleke kubaza muno akubalisibwa munene bitamu ko ata ngekizibu akwenda akwaza amikizi ubani mubaza muno nyoni muisana endoma anje kan nyoko baza muno musijja kubaza muno mukanike kwa ataka nikiko tumurubatire tumusambire kiyara omusajja la kubaza muno bayo ngambire ebizibu bitufunire mu naka Valentine bali tufunire challenges nyingi challenges nyingi zifunire muzibulire mu kuzibulira ensonga zifunire umfunire abaku ngamba tugende Valentine angoye zange akonde yitekemeze isoke ezeno no bukimo kikole ogenda bile yawo bayitantero ino kubyetekamo abwaki wakanuzirenka atiginya kanuzirenka mama beauty banzo byetekemo ninyirira that means mama banzo byetekemo ojo onozoka kurungi ngambe ntawe asante zange nyabahi bunda mara kuli ankaruranta kinbinu zire is fine noteka nitekamo akasukara mama ikara murali abo mwanyi murali abo mwanyi bana inyo murali abo mwanyi obonu nobuzibo bunyafunire obundi bojo nganya gore mutabani wa Farao omojoli ogo yakwaire bisembo ondi obo kuiza mene nyambera akatali umuntu uyu omojoli na baje ni kutaleta nanka kutaleta commission wewe ngumisiriza ndio makukolera akatali bulinka posinga ka video kawe bagamba geni mutupangire mutukwanire wewe mpora bikuije gumisiriza commission bagamba ligumisiriza ni wali kampera hati gumisiriza abya kumisiriza biriya iwe noliye atika nindya mpora nagaine nyinyi nakulya abo bakusindikire mitwaro nkagumu mpaye nkazinga nkuru 10 ni manya katumalesho ngo izo 10% njya kubanka ruhanga hata bakomize komitana newe 2 nanyo 2 ndo 10% hata bakwa 2 nkuba ninfuna 2.5 niyo 10% newe kubondira omuntu akiri 15 ati 10% nkubanta kulire nkubata kukwasire mu kuba inakuba 15 bambi tohereze endibo mbagete endobo ngiya niye endoborwa ndobora ati kan tolikelezi yanike kizibu ati kadinyo kadinyo kandi ekimuke 10 ati kan newe tolikelezi yeto na nyonyeteire ho mutemu agwa abo mutemu agwa akyo koraki kalefu mitembozi wamayo mbeni kyabanyume ana hiyo mbeni kyabanyumiza bana hiyo boje nyo mojoli akuterere simu obakuterere simu akona mbaka ground obulire byagamba bakona gamba hati fridge ge mugitereze bikibiki akwana nabyo bibulire okengere bojo mwe na amarara igiro tikita kugamba kurora hati ente mukoko bikibiki omunyu mutakudura wewe abakwamugino batahamwe bojo ente zakanywira amaizi obo kubaza nawe ente zakanywira amaizi iyo fridge mugisindike hali mugitereze hali bojo moja kubalisibwa baitu nibiba biriyo bya nyejude senta kugamba nyamazi magali nkabagamba bane nyobane abojobe myaka 2 mu ndeke kikusana oga kuisainolo wanyumize mbu kusakutulisa okengene oliko tindimwe baka kusakuntulisa abojobe myaka 2 bamenyisa munyeganyire ndi myaka 2 newo olitangana at least 75 genda iguru kuba mwino obungu bata bi myaka 2 amina gumundeke batabakyali bamutemba de musoke mwenda 217 mundeke muina mara wabire ina kusimuka hansi abikoto obabitu kusana obwongo alisa ninyoka ngene abakuzire mutuleke kochi muina marara timu kutekana mwine mputu mukwereraho bakoya kutere bikumba abakyajwara bire bisongo ile bitisha bijekete bisonga so ngere bina koto biti bivimbira ya signs of a useless boyfriend wo barole abakekora bati bami munde agenda mubara nazina natuya kuwa nazina nazo iwe bera ba amazina nyati ngumenda bane manya tinkwenda munde amazina getwazinaga nko mu high school mukadanke mukasaka nikago mutuyambe mwenda student banyu mutuleke by the way nekinkola kuvumirira otukuwa tugeze mubara mbaye nesaba basajja okutwa tugeze hamu nkakusanga yonyenganyira nganta tutulina kubakoma hawo jakoma mbeni sama manyele fuza yeni baka kukomaho narwangana ndono muzire nkende motoka internet bakanko kanyonye ndakoma mali baka kungambira era jyo yasa akoma oya kugambira tukolesho tukolera abantu linda ho tukolera abantu bamunga banzo kiyeho
bukira kuli kusandaro ngambire osakuba nanyo nyine obu relationship bwange bwendi mukanika kanika bukafera kibu kati bwe tusandara kale tusandara kuko koma nkwenda atika kugambire kino ati nyowe gamba ari omuze gunyenda nko mugayiga araba gayiga bayizire nebisikisikia nibateka musete nibanywesa nibane bayora ati omugayiga mubara atandike kutamatamira no mutegura no muyora no tegura kisiki banyokura ngambire kinyoire kitanywira biru yawe no tegura bojo ngamenyo kafuna ikizivu ngageze kuchakana na manicha kaliroko mwana musige agent da mboko musikanyi no mwenge nyomusikiti nyomwenge mbo musikuko mumuhimbe obaka batamira rozere mu mwana ababounsa nibo banyambi bagamba bantasa ababounsa kike bane kintu kikunyona ababounsa munyona ababounsa obo oguzire omwenge alisi bounsa mukwase yechipe maja kutasa mukizivu ababounsa barunyo bakantasa musikiti nyomwenge omusanya nyoyo mino musika nyiri chipasa ngitano atugenda zisasule nyaka mama obo musajja atamira atamira musajja mugayiga bojenye tudunye ga rohanga wange kanyi bagamba bakukozesa obakutaramu yakakukozesa bakutara mu lodge omara kosa akulekayo obakuweza bakutera bibazi obakutera ante baba batera byo kunagayiga kwe sisimuka atero na roho lo wenko ogo na abasajja batera caliform mali kyonkana abayisiki aroka atikara na ka group kanda ka abayisiki naka kanaka caliform ati worora ko ijja ko izinisa na kurabya onke ngara atimbulavu ntamanya abakurabya caliform atere mungaro agira hatu no gihikia no byama na kuiba mawe gakwesimu ko busimu no balance bayigoina bona taro bamba ni sawa sija mwemanye abasikiba fuba yaye nabasuma nabasija bemanye bojo mukwandageze nayo wansangayo yakutegeza mu bulomeze kwetunda okay ita omuntu gira obusente bwatu wara tuna kutuyamba ugambirota tuba twezeri kwetunda ito tuenda kwetunda mugiraki Chokaka Jedi achowaje nerori era too expensive bokubota kunyo mwenge yote ndi expensive tunyo mwenge onywa ona ona minute made sting na red bull na rockboom oh we affording okay nge so mbani eta bamuntu ino percent chonka kandi nabandi byorura bana babiteira ameza je nitakunyumize basoroza amacupa na ijana empty mali ati nibazijuza tebao hato musaija aijana atumira tebo ya basinara banakasende kumbe nayongera unanda kumbe bategeira kanyo bati omusajja nojja no gutomera mama batunga bicupa bino bya red label manya manya jepicheneti manya bikebyo babisasulira naba waiter ga tungira ichupanka hivi ziri empty wao ni baziteka mu amaizi mawe baziteka meza hati bana basaija achala basiki batere mnanyo kana ati banyurika kana join your table yes obugutomeire nyo basiki mbamanyire hano obukodyo babasiki buke obakora town hano baika Julius mbesa karabiyo kan nyonge kora mukya basiki ha Valentine's Day bakakulya bwire bunu otamena kajimo kakebwa bwire bunu namali kubaliza kantu kagwire mugayira ari abantu kagwire mugayira ati niko kurorera abandi ati tokoro ese kufunzire ati tujja kubara kwa kasatu kwa kana kwa katano kwa mkaga kwa msanju kwa munana kwa mwenda kwa ikumano osindika kwa ikumi nokazara nejena rurange tukubata gena by the way nyina nyona tabaga toirenda Valentine nyina nyu ngamuranga hati atabanzara mko ikumi akusaka bayongere so kusanga itwe iyo abana bakusinga bwo ikumi tuta products za Valentine mali na mama wanga tatotageye product waha ngamba hati tukubara baragi twaire mu Valentine bale miezi muenda kuruga hati te kugwa nko mko ikumi mko ikumi uko nuna azara Hikuma sawa abana bakusinga abayigaisire bona 2012 bakakuzuzara mko ikumi baba mko kabiri konda bakuzara mko ikumi Julius nyoka ngigeta mu birodo mu birodo ati nyo yati bakuzara kwezi kwa kanga mko mwenda omwenda naiwe nu nanyonda haro akusaka kutopinga yakana acho komwenda
okumwenda kuba January kwa January baraba abaire ni ba celebrating mwako muhyaka kagwa kyonka ati iwe wegendereza agendera abana obisikisa hazino abajja kuzaara mu October manya ba Valentine makuba begesire mu Valentine mu Valentine products baka ni jore nkagamba nyabagamba musige bakwata ne kyakuhereze batamageza kusinike message kugamba happy Valentine's Day my love ebigambo ya atati omuhaireki we Bible Julius abakazi kwanga kuhebwa ekintu kimanyire kahandikwa nka kandi kwa Bible nkwenda kusomera kihandikiro kino nkwenda kusomera kihandikirwe nkwenda esimu yange ina Bible ingine ekihandikirwe kigamba uruhanga kabahera busa nainye mugabire busa yego Bible zino kozisoma jeni nkwenda kitoza hano batu kali nyonka jeni kakihindura nkakindura kenki agamba love without money is like tea without sugar so mukwano obote na sente kino tingabo mwanyo atati kikusigikira ati ko musajjo bakaine sukali mu irwaro atakunywa sukali akuteka mu munyo ate bete sukali nanka chayo raginywera mu munyo akunyikanga barwaye abakazi in fact araka video kendo zerege omukazi mugenzi wanyu nagamba abasakazi mukuba sente za kimbu kubaho ebintu byabusa ruwanga mukahebwa busa byabusa bakotogayo kwenda bomwanyo babo mwanyo batasakumira mugenda nimwe kwasangu sabuni ati nja kale mkumba bagulege ebitole bya sabuni ebisaru wakana mikitero kya sabuni nabe sabuni ya mtwaro 10 kebitano esimi yange kugenda nkwenda kusomera kihandikiro kigamba ruhanga kabahera busa mugabire gya busa chali yale chala abasike bayendeza abasajja Valentine's Day sugar daddy chali mu wine ebizibu bambe otubere Valentine's Day na school fees ni koraki zili balimbikya so ko tafunini otamu blaming okenge ne wazara zero ofuke bujunani zibo bwa na ba sugar mami arana abasajja baba na ba sugar mami mali ara sugar mami nawe asa kuba sugar mami nawe yali na koraki naona asasura fees batukanda bayida wemegengina gamba abaisiki abakotire perfume ni muruga mukoboya mununka kiki muno kikusikire kikakya perfume kiki muno bujome ketununkiri abaje bantu nyebo joynywe mutu yambe kikusikire kikakya abe perfume mutu yambe perfume zimu muzibaninge aba mutu lajiki tunano zihulira bujya samutakura bana unuganyampire bahandike kihandikiro kino okikenge Matayo esura ya 10 orukara rwa 8 agambira ati ruhanga Yesu Kristo freely you have received freely give kiba kisome omujagenda mugehena nyonki hinduwira Julius nyakwasira sente bantu nywe ekikwasira sente bana nywe mugenda nja kugenda kyonka mugenda nyonku genda kyonka mutazibanja bubanja ngamahembe Bubanja nkamahembe tukuzibanja tukuzibanja nkamahembe tukuzibanja kimu kubanja juu bulomaga mu comment section kubanja juu ngwataro relationship zitandikira Valentine kimama tingugambi nyo ni mlove ni mlove baitate ndi musoka kyonka nyon by ndi mlove bana yenywe baganye nda kugamba omusajja gutumulubatire tumulubatire otumukanike then muteke muchipate tumufundiki bwaraba na tata kasente tubanze tubeho nawe tusoke tube oli wa otamara kutaka chupa oli takotaka chupa hata utogambira kubaza muno kwa hono ndi ane Julius ngameka bakatale ngabire ko minanga nkabakatale bali komorozamu hati nyonye komoroizemu nyina homo nyinja mukwanjulire ndingaho yo baite ndoboro otagiebwa nyonkwijukiza ndewe utafoke mulingo yenda sente na nyon ibo liyontemere oka mubakazi aba bako ati nyina bampa bakazi te nyina yesko dibire kandi ko ati nyina bampa yo t-shirt urano inda t-shirt olije mukanku mal ezike bampa t-shirt manya zimo simba ngorane mbo zimo simo manye misipi manye nibo buntu ntu obakohereza baitu muso yagamba giki mulikiye sente nyoba kakimba abaside yango umunyoni wangalo miskini ya kimba no akakimba bana usomisa ya kampaga mali nyo amazi magali narongana ndo bana enywe kurugamba nkantaka funa kiki sente niyo yo kuba nabanywa nabali mamagezi niyo akakimba yo miskini myoni wango wenka
Mbaika ni kugamba mani kanija kuswa eremya kayanga abye kanija kunsara. Arona abanywani abatalina mugaso by the way. Omaka mujyaka jeni kendeza abanywani bokurura tibakugasa. Mwana iwe. Ara abanywani betu banabo. Julius nyongeira abanywani abandi basatu kuruga TikTok. TikTok bananye TikTok jubananye okime TikTok muragiho bure mja kufuna abanywani. TikTok onyaba funa bagaga banga basatu abanywani bakadama abamu bali batuze mu nsezimu hati ara abanywani jeni cyo kubanza. Ara abanywani one abakunyunyuta bunyunyuta na nimugenda auto niwe inakumuha okenge iwe takabahoga na kantu ko nangwa kunayi wakuhe bumugenda nti mwetwaire auto mbara nti niwe inakurugwamu iwe tarugwamu kintu kikure binge embwa zibinge boyikora oziboyikolira zigene nayo boyikora foka ambwa iyo foka angwe eleke wembwa foka angwe hati kandi arona abandi abaine bisirani jeni kiriza yanga arabanywani baita batugara bugare inyuma association ya kuba no associatinga nawe are kisirani mwana iwe nyamazi magari ato ina kwegendereza abanywani boba nabo abanywani bo mbarabire mu mbabaire no munywani wawe ninye barakutomera mwana iwe kiro imugenzereo barabayiba relationship yao nibakuchawa nibakuiba kane bye kwanjura abanywani banyumba saje banyumubireke mubireke kanu kantu kakurunkara bizobure nibukiye mubireke tibali na banywani bonka tibali na banywani bonka ati nyowe ijo ari agent gendo ko ekiro bage banyumije gestore aroho musayija musayija kabayi na mukazuwe aroho yabali na mukazuwe agenda aleta sister wo mukaho atobwa muleta omusayija onu atakuhindukirira mu sister we era nyo jeni nkugambira okura sister wawo bamuto Joan ogo kumurora oyino musajja tali mutwara mu musajja wawe okubo wereteire mukabaro omusajja atakuhindukiriza mu sister we kano isangati bile bitukunyetukana nyakanya lipoteve okurungaina kafika kayi hati iwa kantu kawo nikagwa wacha yemerere kati nkonompo hato musajja wawe atakuhindukiza mu sister wo mukazi atakumutweka hato wa mutweka hato mushikiba mukaza muka watata wo mwana ayanga kubaza azaro mwana bamukuza babona bakiyaraho atakutwala endende omusajja atakumutweka endende hato wa mutweka dero we bamukaza bamugamba tugambire owatata wabana bana ohakuzara mu abana untu tamanyire mama bamukaza bagamba mazima gali abana bano ba Tom iba sister mama debo rutaro up to now kuruge kintu ekyo kibaho ba sister bano bakahukana emyaka hati egenda nkamukaga musangi tibabaza timusako bana imtibabaza hati nikyo nkugambira nyo jeni kankugambire kino binu okurura just sister wawa kumutwara ekando munywani ake sasa we yanebena kusasana ngawe bambi ono umusayi habukuba in most cases asobora kubata kuendeza muntu we in fact niko kurura jeni otenyumyaga muno omusajja wanga nkolere kino omusajja wanga nkolere kino oboina abo kubihiza nibahura nanke ihali nyokurora nikokuranga kagamba password zange sta akapesa kange katam password enkola tam password abakwa onambira okakolenso biwafurambu esimia we etafu nkuseka ki enambe kija kwato mnyone wagihemu agikuraminge muto mu dakika 0 agitike musimu yayi amuterere arake mpike ebigambo kike babara ni mu postinga hamu asirese mu postingire ile gyo tata kitiko mutayiriyo ile agambe ekora ninya munyoni wetora na postinga ogo bisata amalaya ta mwenzi mbeto abakota mweganyire ogo mwana kabya na Joseph Ijueri yamema na Rogers Ijueri ebye mwefolembu mama mjabiro kwenda kibera tunaka ngaijueri baite dakika zikiali time ingirana ati nyumye ati by ata arona abanywani baitu malindi coding
hata rono mabanywani nakopinge namba ya baru natandika musindikira message hati kandi juka cyali in most cases usanga cyala abana obwisiki okiara utukakengera uhahikire okengere hati cyalo ino ina cyali wawe ntamanyo nawe akubega no mnyumizano ngawe ogamba kwenda ayenda na Richard ayenda na nanka asana kugamba tugeze Richard asakuba dati da kutoire out naga namsindika kamisha ije tusangi kichoka kiti kwa sana kugamba je tusangi kichoka kiti aga muteresa zino robara kufuata I know wina haruwa kurura ogenda kurura samu na atera samu cyari to kusamu kwato ina Richard yego na confirming na gamba limaze niwedama munywani wawo hati okenge so tukiri kirungi kwesoma soma mbanywani kumugamba ati bangulire kano era nyo kabarora jwera valentine ona mgamwane ba surprise ngiwa netekino bangolere kinwe bimugambire oja kama bimuga kwegome na kola na igomba ko banka yiwe bana yibisa muta ategoma ko mambo mezi burungi mu relationship badali kudupa tabaho ogo myone wawe kano gamwane oja kufuna nyoni ko nyabaire nti eyo bimuga oja kufuna akubaro wawo nyini eyo byemugumya mugumiza wawe okenge yaja kufuna gumisitana yako nyabaire nkayiwe mwana iwe kandi nabanywani oba kuba ni bakujamba manyena kuyawe oli munywani bakuyamba buyamba kyonko kwenda kwehanika ukwenda ugambe manya kuleta na marara kandi bakuyamba omuntu bakuyamba manyena kuyawe okenge nyina unkumanya ba yamba kandi baraza aka next sent yabuza mukama werumo yamulesere munju olo misikiye gene yamugiza munju gene yafune engende yamumara mirembe akamuleta kumuyamba muraza yamulesere muraza olo balese kuraza yamara hono omukama wenje mirembe oli yamurugize mulindiro busingi yamuge yagende yamweganye okenge so mutufokere kumbisi okenge ola mutakuja kuyamba nujino ifuga mwaye tokwenda nyokora ngami nyonya kuyamba mwange amafuga amateka gafuga mwange guga ulire nyo mwange togenda mbarota ngambira kandi kungambira ninyako fuga oina kungambira ongamenya no muntu hakora fune kizibu police uko natandika kutoza oje kutonikira nyowe ati ngane kintu ekindi okenge ije kusiba nyowe mukenge na limits zaje bwe kuba ninkuyamba tugeze hati nkanya basikimu kule omuntu aizira town wamuherekaho mwawe takatungira bamulinga kupangisa babiki koma sikanga halo kumanya halo kanga utatandika kwija rugo irwange niwo kwendo rujwale manya ozijwaire abandi muina mulingo murubata mukuzina go rubege abandi muina monki kikara mukununka abandi muine ngene amaizi amazomba mukenge limits zaje yego banko bani nkuraza tikumasa tinengo izange kuraki ozijwale kandi bako bazire nkuraze nkuyambe tukolera hame milimo leta amaizi okukenge bako leta amaizi leta amaizi tugebe tusimule nje unyogebi boje nyomba manire kyoka kandi nekinde kyo kuyamba machazi kuyamba kirungi bado nekinde kirungi kuyamba ogo nyini mwakana nagana na kuhesa yenago ogambo mayoro zere yoga omanya masuka gagira agira masuka ga ready agira nyoka jwa kuyamba Julius ngajiwaira kimu nyoba kambaza abazaira ogo murora ogo bamumurorera hano kandi mbaye ninyoni nkuyamba amurorera atene kiagira ogama ne fridge monjeta hamu enjeta iyo ko baita kusakupagisa ura enjeta yemtwale na nakafridge takagira kakabana kahufa bandu nyemba gambire bane kuyamba kibi kuyamba bane magamino kufunira umuntu omulimo boje bintu yo kuyamba ibyo nabyo wewe magambe binyonka bikanta mu bikakale oyamba batukane bikabini bintama boje umuntu gano muyamba nagamba ogo yali ampa obo mutabukire agenzere bane nyokura umuntu bako yakuyambira omumayisaba mumpuliza kurungi omuntu bako ayini kiyakuyambira obora agenda kulinamba logenzere mubaze kurungi bane nyokura ho imeno kama zikiza ya hoima no mugiro right tukulire hoima nyonkulire kiganda mo itwali chonkanzu ngire hoima no mfunda hoima mfunda era obukuba pakuyambe bani yemeni saba obukuba no mbazanya kuyambira ahero ko yabako banyambe ni nyabayingi obukonya kuyambira ko nyoba abanyambe gistondo timba baza ko bikugamba nanka bambi akanyembe wali twata muntu bakuba yakuyambire otebwa yakuleire no muramu atabukire oba matungo ubali winge abakubwire obo bayinga babayire bakalima kuyamba betu yakora yasobora kuyamba bayini saba mibali yongo muntu bako bakuyambira ono bagenda aheroko niko nibamaze bibi baza bitito bani yome ne mfunda kandi ata abantu bebe jeni kankugamina kano halo bano tunyimino tuheseza aho nyini no haruga abantu nibakoraki
ni batugambira habukubeta unenu mfunda ndero kanyoje ni bintu ngamizozi ati nkaguro gwishyo gwampesaga musaroni yabo ogwishikyogo gweberwe nti bakasema bakutahama abandi bafani bange bajja kujja babingambira hati mulekege kutuhesa ni mutegeza ati bijja kutuhika ho nyoje sekagama era mato yange gamba je nti impesa era kalingi tilihesa nyeje ne mbwange etambua nkugambye maze nyoje nti impesa era nyaba amanyira abanyoni nga bero nabanyoni bangi mumanyire nyembwe bebambwa no bana onunka nga mabambi mwana iwe tunange tufuneke ekibirizi ala unabe okununka ndawe unanka nyina imuterezemo akano kawo kakununka nina menkumizanga isatu zino ambanyenda kapadi ya tukahindule okenge ogo niwe jeni nyewe ni contact inserekerera manya era nyo alingama ngamwesa ijja kugambe okimpa buzenki kugambire ko ngati ntakohese nkabaza nyoti jeni ti impesa era kalinge mukama kampati impesa okulire omuko wangu yambire mayisa mtu balema magezi nyo nyina abanya yambire yeka next extent yogamba ogo jeni taikalika chokati no yabuzogo ya wabeno biyumiza yabena ikalika wotozo kaikara nawe chenta ikalika okenge okanyambo giraki okay abantu baikana gama business yete tamuntu warabia kwa faramba yali wa amani chono mutagamba wainera kana ina baya bane mbagambiri nyewe buli bane mbagambiri muongere ku njuma buli nambala nyongera ku njuma obano mpa amani gokora kususura kiwanjumire okenge hati nyo omuta yanjumire business yange mtwara abiri nkengera kukora na amani nyaleto bukondo okinyinya bunamu nyabuteka nyenga koleta amani kati wamana nyabudoma okenge so nkiyongera koleta amani kigame kiwangamiki kikampa amani gokora na amani okenge omuntu wali bana kujuma budoma muoleke ukame kora na amani omulike mu amagezi nayo ukozereki oinago otakayana nawe bakujumira busiru litali nako mwabo gendo okole funo mulimo kora na amani yaho kiri kibakujumira okenge so omuntu barana kujuma budoma na kujuma mu business yawe tancheke kapita tamu ya abiri ngumba baitu wainaki kana inaki oma hata obuzibu nse njumire legi kamfokera legi era legi niyeta capital ya anto ma obuzibu hano ahura kangamba angamba nyawe wiki ntayimjora 25 iwe okusazi tai azihirenga legi rwanga kaba capital mwana yakazirwa kakatwa oma Ugandeno etahanzibo je okura Uganda omuntu owebigere misosanga najuma we motoka ego mwana niko kurorera akandi no isanga no buzibu oba just oba ebena kuniye batahire muno mbongo ne baleta mu entondo kandi aboko bana yutakwendeza toja kufuna alahero kono gamba jeni business toja kugato kufuna nuko kyabona iyo mutima ikaranso gabe byo mukamba musikuga kurakurane niyo ndabiyo kasare yo kusabire nungikiro kandi ne kintu ekindi jeni kankugambire kibi okurora bulirarago muntu nakusinga sente aine kintu kiyotaina kimanyeta kusinga amageze mirundi 10 anyo nyina bakusinga bayinzi je singusekese nkabagamba nyoma gama bulikiro emyaka yange ena abina gume nyina emeti sora gibaza hura emyaka yange abina gume nyina nyasabra kuyiya no bongo bange bucheke bono okusinga abantu amageze kapto yange yemtwara abiri nyasaba kuyiya mtwara abiri ngusakora business bwe nkuba nyina kapikipiki otakaina nkusinga amagezi okengere bwe nkuba nyine motoko tagina nkusinga amagezi okengere oina kundura gano salutinga nugamba hello boss salute you hey hati nyondora abantu mister boss lady munda bi salute abantu kapto yemtwara aga echeiza abantu omutu akatala CEO mulamba kapto yemtwara aga CEO Genisho Center ata abantu banyaganga Genisho Center namaja acha kusanga business ngoto hati mama bayikala akatalo karwa ka business mambi kemtwara abina gamba niyejo okay niyo Genisho Center that's my brand era nje brand nyo wenkurura noja mutunge duke nkoto muno amina mukama mama nkuragura nta prophet Genisho Center nkurura kipande kiri kikoto hari nka heru hari ego ngiteiro hari ha bana nyiruhanga akora ruhanga yanyihire aziro baito nayo kyasaba mama ruhanga iwe saba na maizi go nyowe samaizi go mugisa tinga yaho no kusala nyomone ngambi nyoti nsuwara bane mbayina kugisa abantu aba kutuliza kantu kana na bakutulura mbayini saba kugisa kantu kana kuganya kya lero oburano kyatuta business yawo otaswara yemera saba simule sana nakano bano katika kateko saba bane nyoko ati nke weekend biro munyo yake sabito bino masanga ntatuzire choko sanga ikiki tatuzire kyarara biro yakolera ebintu abako kimetero aroko sanga ifa yakotereza bisane kumene kyalekero kyabalazo boratura tandika kusaba chochone mnyanzigwa sana la business yao saba maza amezi go mugisa otasuwara bamagamba baranda batani nsaba je kama nkoroga oratina
siri mule sara Mwenyezi Mungu akuba kulimu na kutinisiriza ate kurate kama kuswala kuli Mwenyezi Mungu sitana kusingire nyoba ne nyosa ngando nyenkyaka ninkyatula nimka mwana ninchwachona Mwenyezi Mungu sikona mstani la business yange hanu umoyo mubugura nimsa kufuna bakasoma ningusaza mu ya Yesu umoyo go kudiba umoyo we mo kudiba ogo nikisha mu ya Yesu raga abantu raga abantu tugende Ojinga abena tuondera cyo yaiteni yakibonemu mube kutuwenda netubenda muno na mimi kalihona nyeje nini wa view once atundo bukaito kyaseye kunyira town egg ya town ya Hoima Central Market ya level yaka era muje mumpagenyo obukati wabana wabasigazi wabasaija no baba mama muje mumpagire bambi no bukondo wapate ejaku designing ngabo kaito bwange mwebala abaikali ni mutu Tara TV kwegesa kumanyisa.